tie me be catch there was say and the last Sunday of 2024 but then me be say won kran say won san fa nwura 2025 mo wate my God Jesus tibia bia wo mu a usu na wo se wapem no eno pa me be catch there was say won san fa nwura fifoforo nom debi awurade be ye wo ho nsentene anopa yi a obi sujadi enti no aya wo se wapem wabrabom sister bra obi ase age ya kachew yate eye nipa na eka bana no pay awurade nyankopa soma me se me meka nkire wo se sa sujadi no won san fa nwura fifoforo nom eye ka na amene wonti a eye wo se wapem onyame se me nka nkire wo se won fa ka no enwura 2025 no wate yade bi na da wo sunti aya wo se wapem wadi wo sika nyina twaduro nanso enye yi anopai pema wapem no awurade bem wo bua fam apro bi ba bia wabrabom won fa sat bia ne ngura 2025 mo jaisun no hey fadro to baby ti bia wo mu a ama wo kra boto because why ye di obetimi biada me se me no wo kasei ya why ye di obetimi bia no malam konfo adifo asofo wo mo banua mu ba bia wo se se ka se kojata no nkura wo situation na wo mu no a anka wako but still enye ye adane usu adane wadwenwene anopemba be ka kire wo se sat bia no won san fa ngura fefoforo no mu if I be a servant of God yes anopemba homra wo so you obi o ho pima wa pimunti no you feel like ending it all what pimunti no opese anka wo akura no wodi wo awu pima wa pimunti no se wadwen ye wo se wo kura ti a wo ti asere mfa so bia ne usu wo wiase biem anopemi be ka kire wo se anida so bi wa awurade mu na afia ye besimu no aka na kakra bi no won fa te bia dada ne nkowura mu wate jaisu and say Debbie and say bra minim die ama wapem wa brabom hwe you obi ohwa disappointment ba ko bi abema bi disappointed wo agigya wa brabo ahwie wa brabo na gu untimi nye wo ba kura biem ama wo nipadua kura twintwam ama wo di yaw saa masese no kura mpo no wo hunu de wo ye wa brabo udwense wapem wo ho mese wo mfa sat bia ne ngura afifufuro no obi wo business a wo ye ya osika hye ye e de wato fom untimi nsori biem ente ye wo so wapem wa brabom anopemi be shewu nkran say I don't know what you are going through right now. And I mean die esi wo abrabo ma wo dwen say wontimi nsam pagya wo ho biem. Ba mbeka kire wo say je oyi Israel fo free nkwaso mu no. Je obokwan to de kwan nie no. Bible say Job eda say odefo ade ten ya wo sore ye no na oye hiafo. Na wonim bibi ekodu level bi say Job yire kasen ko no me ne nyankopon kura no wongu ba sem bi ye me de abra urade hyase se wo hira Job no Bible no me yete ase se Job ahonya de onya ye no na bro de no wo no so edu tambia wonyame wo yi bibi free ho no de bibi pa bia hye ho mawo accident bi obi ko nya ye se wo 90 wo nan aka adwuma kura wontimi nya bibiem accident bi obi ko nya ye se wo nsa ka
ohonama kwa bia kam enti niema bia na wotimi ye ne se wontimi nya biem eya wo se wapen wo ho but we fi say that very accident na nso no obi so koya wa ama anopa wo mpem ye wate awurade bem wo bua fam ye nyankopon na duru time bia wo de yekosie ansan wo yi abekere na me ka kire se nye sama ne ye we na to wanka woni ba bia wo anopa wo mpem we etie pa na ehye so afinimu obi kura de mfie du mfie nan mfie nso wakoa untime nko edi now no eye wo se wapem bra homa no so na ye nin komo binim se makasa obi hu anopai 0551931931 and I said 0548931931 eye wo se wapem eye de bentia ba no pa me ka kire wo se sa situation na wo mu no won san fa ngura fifufuro no ma ye nin komo me say anadwi wo bia na wo edu anadwa na ntimi nka nguru so because eye na say wapem bra awurade say me nka nkire wo no pa yi say sa situation na wo mu na wadwen ye wo say wapem no and the year 2025 won fa ngura mu now onim say it takes just a second, it takes just a minute and we'll be about turning around. And you brekume bisi obi abrabo besesa. She ye to abawie na Dr. Baumia mekasa ye no. Na ex-president Mahama na isi enso nya me declare no ye ex-president but sima ba kopa Dr. Baumia be kasa ye pe na isi enya declare President Mahama say or ye president elect but the moment Dr. Baumia ebe consider defeat pe automatically and obey president elect edi mfoni na sade we twatrew. Hey, obi will break through but within the next minute. Ugoku why then? And then what train yam anymore? A fire will do with Srebano and also Koku. What train yam anymore? A fire what connecting in Pebimo, some mabo abrabono, and a quaka on what drew. Bible said Daniel Bompaye. Am I ready to hear you? Now, so as above one of the Ishane Bano, Omunya attack. For 21 good days. Sure. 21 good days. Nyamye tiem paibono. Na humasum. Ya jire paibona ye de bano. Anu yene ya jire. Hey. Enipa bia wa so anu yemo. Awurade kan ntofo wo Yesu dene mo. Mama ni obi ni nkombo. Hello. Good morning, sir. Morning, sir. Udini baby a ukasa free. Kwabra mama ntie wa no pay. Ana dia waka asemama atoma kuma sopa. Wow. Ne bas ama me ho se ya sini kwa se kwa muchi dinu akoko wa sport. Oh. Ya ko kwa ni da fo. Ai di ho to so. Ya bi ti ya kwa. Mama me ho se ani ko ti bi bi da wa mi ti sa se ai ya bi hade. Na sema kwa ka tuba kuma se ni kwa se ko kama no ti. Oh. And in 2025 nkundiye wo mama itini akwa kofa. Ni yana sema sorry ayiki maden. Nice. No fi ami pia bon na ko yiki maden. Mo. Nkundiye o ati mama. That's it also. Nyami shira power penny. Hello. Hello. Bacho udini baby a ukasa free. Group here ka several for the race. Mama ntie papa. And I go for this Me bacho peja oni kakra ma me why. we are go for this and it's part of the pay. Amen. Because in the way we are now, that's for one in the Abuka. Oh.
Can I see every kind of Yango Pankaya, me, all of Lakumaka, you can go with the Amen. Nyankopon shira won so pii. Me say adentina wa bom paye. What me atena situation bi mu for 5 years. Ukoku ho aye den. Unim se sabre na ukoku ho na nyame de won pai ba no yie ba. Hello? Hello. Bacho udini baby a ukasa free. Jacob amintie wa no pay. Oh, I'm not saying I'm not going to push out. Nyamishra was. I'm Sandra. When you got seen what's the run Yamin Kwanka, dear bear? And I mean, because I'm hello. What's that run on cow poison? Oh, hi, ready. Hello. Hello. We didn't baby our free. Because I feel like from my brother. Mammy, I've been a mammy tea on a pay. So, you're honey. You're honey. Particularly, honey, with the womb person. Then I'm in a place where I get to look to the mama. I want to be the so honey. Don't tell me. Bema owning it, you know, or he may be a Jennifer on some. That's what I am. That's what I am. I'm going to take a minimum money. I will take it. In the purchase, Akuma, after finish me what Mommy, before me bompire mauno. A futu am de me wa say ti wa dwendwen so why. So what ti wa dwendwen so o ya de na beko. Enye bibia na ya na ye mpaibo. Wo die we no ti adwendwen ne so why. So me bompire wo wiase nyina ma wo. Na the way I wo si dwene no o koso wa dwene a empire na nya adwuma. Erade nsa wo ya de wate. Right. Rehosemo. 0551931931 Hello, udini baby a ukasa free. But what did he say? Mary Mamintie or no pay? My area 2 years. If when you are to I mean, two times the new cool. Oh, remember the bus. My name Mammy, a radin sound, ya dear wati. Oh, is the Crobeso? Or dance Or dan a small dance. Achimo dancing as well. That's right. Okay. Me the product oh heavy with TV so me the number better so air from me why? What's your I ya dear Ben how are you? now, so look at it and the you can bank who misses in 1 year. But you should be less than I could not know it. I'm sure the quarter. Because I'm sorry about you too. This from the same family. I just took that woman there.
No. Fear bear saying ye. December in a 2 years. 2 years on. Okay, but more than frame na. You share quite a bit me the wa fast or why? That's why you might me the production ebe to so. Oh. Me bacho wakoma na ye adwuma no kwa de ani da so ho why? Okay. Osun. Kafra. Nipa mobo. Edu time bi na me hu se obi ni obi kono and then mena. Hey, bra. Ji nipa mobo. Nipa mobo. Hello. Hello. Yes, udini baby akasa free. Because Santima Ponga energy. Your friend saying Grace. Mommy Grace, Mommy Tio. Because I'm the same amount of afraid in Kuna. Mamma to What's your dear? Cosia. What is yes. That's any that's why. Mano. I wish them Yedi no. Papa, Mommy. It's only 6 months. Actually, what is 6 months actually? This is the penny did my baby. Many are careful with him up to now. What's why you know 6 years in oh, I want to baby say drop. I know they say in my ashes. That name away in a and I need to say Christ to be. Oh, I'm a bomb black at you. The bomb black at you and when I'm a corner, let's see. Am I letting me know? So a baby dream and it's done and it means I need to. Oh, 1 minute. You know, so the most we be papa dear. I'm a come on to me. If you are the Yankupon Shroud P. May far for ben me no account. Doctor said to do what I say. You did the secret of life, no ebebro. Hello? Hello? Hello. Good morning, sir. Good morning. But you didn't baby our casa free. Okay, Ashama, Mammy Tio. Hello? Mammy Tio. Yes, again. When I met you, yes, again. What Jesus for? My God. Now, right. Amen. Yankopon shirao pa. Mese wo mfati bia na wo mu nko wura afefoforo na ye komo no. Nti menye wo bone. Hello. good morning. Good morning. Udini baby a okasa free. That's all no comments. Your friend saying Because I'm a good man,
Oh, okay. That's what you the question is that I'm going to take you on Mate, you the number never to see why? Mo, Nyamisrao. Eh, Mammy for Frefo Chato. And for Frefo Chato. Right. Hello? Hello? Hello. But you did baby our casa free. But I'm fishing with the Who did they say, Papa? Okay, Mammy Tia no pay. But Amen. Yamishra was. Oh. Yamishra was. Mate. Right. But I'm for production line into some 054 11 266 26. Me pacho ofre me sisia. Me pese me ana me no di nkomo. Aha, nti se sie de ofre me a me ntimi mfa. Ba se wo WhatsApp a ye audio kakra bre me. Ye WhatsApp audio kakra bre me. O ye WhatsApp audio no bre me a menya time na ma responde o. Se uni WhatsApp nso a efi be no me no hoko no obetimi afre me ama ye di nkomo. Dia make a show ne se beka da korompo ama wawu a onyame obehye ne ho anim onyame wa brabo enye wo na wasa wogi wa wo nkwafiri wonsem eno nya wadwuma nyame adwuma enti manyi nyame adwuma nye because nyame wo ne papa bi de ma wo owo botaye bi de ma wo o prepare wo nyankopon hira opi doctor said do atnase na it is the secret of life no ebro doc me mo akwa ba Bachona bibi aboko de oba de daroma me hu ye pa bitim se why din on se de ntia mema yi din ni nyina ne se Nyankopon ebo nipa no yeah enka wanyini kura no yes we de wawu ntem enka 70 years nese no de wanyini no wanyini ntina David kan se yenkwa na eye mfie aduoso abroso enye se bia wanyini a che no aha na emu no kan se wanyini kura na esa enti se wanya sa na se bia wo free mu a ada se eye accident apart from accident ni yenia na etwa yenkwa na so yeah bi ni de yekekan adwendwene o hawo ni niema bia ye face no ntina Bible se ma yenya adwendwene no iti se na oni obi kasa chen se also me mompa e ma no aha ba empa e bia ni wa chen se ubeja adwendwen sa me na ya na I want to face reality mame mfa o de opa mame mfa unu anointing wa ye wa ankoremu sa adwendwen no da so dwene a adwendwen na wanya ye no ana bisa kum sa because adwendwen ene awreho ne nam adentina edu time bia ye wa asore dem a enema etwa mfoni wo ye ne suura ya dwene mu no enwuma ye bo eno na de anigye ba anytime bia be ko ayi ase de ekọ wani su ne wura wa dwene mu no obehu ana ne su ofiri wani ase eba enema na wodi twa mfoni wura wa dwene mu no
ɛno ɛwɔ impact ɛwɔ nipadua no so enti the moment a obe start sɛ wo dwendwene pɛ ɛma wo organs ni bi kura ntimi nya adwuma yie wobon sɛ wanum ato wanum na ato no adwendwene na akwakɔma saa organ no ntimi nya adwuma na ɛnyɛ nsunsuanso wɔ nipadua no so afei wobon sɛ ɔso paa nso no wɔ fɔn ka hu sɛ woyafunu no nso no ɔno ɔmfa ho sɛ kɔbde wa wo si wonidi o obedan oka misre jai adwendwen na wate doc yanto aso nti when we na akwatwe problems ebeto enipa abrabo mu afei nso no say bia ye boni bi nkitenkiti bi a wo ye no eno so etimi ma won kwan e wese uduru no untimi enu hu eni ye nua ne die o wa hoden ne de obedi de ope bia o bet wo nyine ubenya 40 years e de kono na yare bi eba eho no de ye empaibo pese nyame eje no enso na ye niam bi a wo youth time no ye ana akriti o haw no abeto so ye simpaibo ho kwan but do time bia ye wo the physicalities of life and the spiritualities of life mimitie obi ani wo ye spiritual person cheme but the do time bia me catch ra say de ye we no ko doctor set adu ho no ma waduro ne bibia na ye mpaibo obo even wa bompa ye wie kura no kokko no maduro jiwo yare bia a hospital asem ya de bi wo kura wo say ye surgery wo so de adane mpaibo ubewu me say those days are hepatitis B ba foforo no mini sofo kase bi na nam osi kofi me de makowo pane ni bi o so nkrofo ba na ho begia kwankire o me ne te ho ye council na obi aba eja hepatitis B na ba no mama kwankire me hwe ni dim zre sofo na obegia kwankire ho no wo akowo pane no yes and krom ha ye wa asofo a sabi o ye di o machi omukura na call hospitals papa or special doctor na sabi o hiani wa mobro asema to a obepe baabi ame a wo mpa ne bi no wo so wo bompa ye bibia na ye mpa ibo enti niema bi o ha ye nhye ne nso don't be too catholic than the pope ye wo bibia ne na kwan doc enen komodie wo fia ha wo ho kese pa enen no ni pese ye hwe time ye de wo hours ya ye wo won don hwe ya ye wo won eno so ekire onipa bae ene adwuma ne ade a ewese udi ni wo ewiase wow don hwe ya wo won se ebra ufri una yempie nya na bia ya no pa be 8 ya ewo esu ene ne ye ni ade bi a wese obeye ni wiase talk any bowrum na nkomo no emu ye mede eno no pre major rule ewo human life any say awofo nhye ne ma bi nsu because ye mu pi no se ye wo ya nopa se ye wo ya wia se ye nwumrew eno no ye ni mpo antime me kofi ase me kobisa dog ye ntio enti ye start free anopa 6 ye wo bi free anopa 6 ekopim anopa 8 ya owo esubi ene ade a wo ya eboa no enti niema a wo ya eboa wo mo no ena ebi ni se oye natural healer se fa se o sayare e na chede wow enti safo ne taye doctors nurse ene ne ekeka ho sanso so na omo so eka ahintasem on say ade achen enti ade foforo na ode ba wiase enti wo mo no nsem wo keka na ya kese niema ebro nti ase so no omo ye research efa ho sa enso so na omo epe asomdwe omo nye basabasa omo mpese omo ne afoforo ntem ebe ye basa omo nim odo nso di eba aware mu omo na enim odo di pa Oma otutu esre
Says I would do was of the old boss of the now, woman 6 to 8 for no. Sana, any kakra, you can say, can be bria, brain into yent me and cosu, kakra, ya can ya sana or mati, and 8 to 10. And upper 8 at the compliment 10 for no so. Woman so na seba, our rim and I say, partner, a year bonny be cry also with Jan on I say, no one, Makuma daso edinechi. Onyai no da enti se wo mo pa wo mo begu aware ona so mo aware begu no e din ma wo mo wija no kra kwa bi obefa so a one wontem be sa kan bo mu bia no obefa so 8 to 10 for sa na omotin ena omunim enamfofa enye se bi o mo pe enamfo na emum omo ne enamfo hia afutuo ne e omo mpese one ofa wadamfo a one wontem ebeti sana omo esu ensoso etie wow omunim sika handle omo nse sika rough omo nya sika omo hwe sika no so eyie ena omo ni eje omo ho omo mare ho enhye omo so da bia de omo tie bia no omo ni eje ho nti 8 to 10 for no sana omo life etie 10 to 12 ensoso no di odi asi nani so no opese oye ema no ebem nti omo bem entam afen so no se eba abrabo mu a omo taadi yie omo nam se omo nim ni omo ye bia na wo se oye no ye ni ye no nti ema omo di yie ewo abrabo mu afen so omo taa agidin di omo ye bia ema omo de etimi di gi edin agidin ana afen se eba community no so a obia hu omo kofo ehu wo mo ententem pa omo ye awurura ensoso ena ba 12 to 2 a awia 12 ekopim 2 no so no omo de omo a ye wo omo sa ta no enoso awia de ye ntango omo no so kra dog then no secret bi omo ana secret wo mu ni se daytime empo efiri anopa 6 kopim anwumre 6 no yenta ngo nipa je se anwumre 6 ekopim eye anopa 6 ni na ne se time aka nyame ye ne se time a ode be 6 na e bi take scene sa time na wase ye wo enti anadwona yeta eda anase yeta ye 6 enu nti na dodo na yeta wo mo anadwona yatawo wo anadwono za ena eda na say time a obey sex no the probability say oba na nyinsen na owo a obetumi awo that time dey high about 70% 70% sa na say it happen any eda no a obey sex no say bia ene kwasi no oni obey hia na take seed a obey wo kwasi ada maako na ebia na bibi to fanche eno de 90% e was a sada no ana ai enuti na omo ye wo mo awia na ya na enta enoso no enti efri 12 to 2 no omo no so akwantu e omo gift si kobo brawo amanone ye tu kwai no se wo ye na awen so obekonko a okwa eyeye eboa wo mo afen so no omo so no epe adwuma ye connection say ye connection enya boni kwa so but say bia wodi wanim ape bibia ma all links omo so edie no wow ena eba efa spiritual matters so sinsem so a omo ni agye ho omo yem so eye omo che ade wow efri 2 ekopin 4 omo so no e wo lack e wo abrabum ba bia oni be pbia saafo no enya nipa nin adom enti se omo no so ye omo twalota omo ta edi se eba bibia ayese omo eyese bia omo de omo kuma di bibia chi se opese oya oye de ya oberene
as a lack ewo omo afan. Wow. Ena omunim sika nso so entotoye. Okay. Eba odomu a ene abusua sem so a omunim abusua control. Wow. Ena free fall ekofim anwumre 6 no. Enso so omo adwunu mu edo. Obi a yewo na anwumre bia na adwunu do. Omutu efo nti omo taye cancels. Ena omunim kwaye fa so eni nipa communicating. Omunim kasa eye. Ena omo pension so omo pe freedom. Da bia omo pese omo adi wo omo eho eso. Okay. 8 anwumre 8 kopim anwumre 6 ekopim anwumre 8 no so no. Omo no de no de emu ya kakra. Ye emu ya ni se omo tanya health issues. Physical challenges. Omo na sat for no nyina obi a owo physical challenges bia ye wo no at that time no about 80-90% there. That time no na ye wo mo. Afi nso no omo adwunu mu da ho pa. Enti obi a sebe owo yare ha obi ana na omo ye fast ewo eniema mi. Ena eba aware mu so a omunim aware edi pa na so omunim odo edi. Safo no. Efri 8 ekopim anadwo 10 anwumre 8 kopim anadwo 10. Omo so ewo achede talent pie so eba football onimbo america onimbo onimtu se games there omo pa na etaye games afin so omo ye creative mutimi create eniema afin so no omo so no ena eta eye popular eba ensankwa yi ni ade na emeka se movie ni ye no ade na omo pa edimu akotene eyi Efri 10 ekopim 12 enso so no omo no etiki risk se bibia oye bia se enye yekura ehu eni omafa ai enti wo ye bibia onsuro risk ya ewum ordinary eshim eye enti eba sa na etimi ema omo geni wo life omo digi ewo abrabo mu pa afin so no omo abrabo eye on and off etimi eba sa ho chire etimi ba omo so prekope etimi ba se omo so no ahoto ni timi ba life bi omo bekom bia so no omo etimi etrenam ena eba akani so a eye omo achede omo taadi eye leaders ewo bibim ena eba ahoden pa so a omo wo ahoden eye. Okay. Efri 12 ekopim ahomachen 4 no omo so no ewo oma se oma omuyem eye pa nimdie nso no omo wo nimdie. Okay. Afin se basika sem entoto yenso so a eye omo achede omo taaye abaye adwuma government workers no dodo no eye anadwo 12 to 2. Okay. Ana de edi twato ne ye ahomachen 4 ekopim anopasis omo so no life omo pe life pa ahomachen 4 to 6 for 4 to 6 for hopa na yetawo enipa do pa ene ohwe ajama otutu a wo sa level no because otutu a ne life to say said osi per life no Paul per life minister me baboy no or 4:30 or no 4:30 me wona omache 4:30 na life ne opra de me dem ye wia for sana ma me ka kire me me kofi amebusa me ma me na me de no na chese en wo so no dodo no ahomache for no so no enim sika control. Okay. Ana wo na eye adwuma business ani edwadie insane dwuma no ahomache for no pa na etakura sa skills no. Wow. Ti we ni de ene ye de aba Abuja, the secret of life and Dr. Setedu at the brain no Mr. Sa enkomodie we no eya bomodian se obe shelen so sa ugitumo sa unyintumo no eya adwuma ugitumo unyintumo eya adwuma enti ya shelen so sa doc yemora ayiko herbal center na yenhwe niema ekoso ewo ho
na watwi mu die ze dok wo ji wo me na wo kuro ba eze say bread no de agensem bread ne who say obi frame enra mine minim no ayana ota eba ebeji edru okay o frame as a dog and then meba wo hono na mami bread 10 am say eh na wo kwa 10 no kweri o the 10 ade o say o de kochiche there's a bronya ikura no wo de wonni achede bia wo de beche obi a beje ayi ko pan no ibi fa kosa obi yade sa o say o de kochiche na o jimidi oni medru a wanom se de ayaman wow enti mi product bia o de me de beba bia no o di se papa enti pan no ewo honom betimi aba wo frɛ yɛn so a ba bia wo bia no ye betimi a direct wo ama wanya bi nso so ato nice afin so pan no enrich ne ye kan se eda honom ntatia ema ho obi I don't know nka pan na se media mi di pan no na e ya de na me ko kafe yes ye ka wasem yes ye ka wasem na di ono no person obi obeye na dwen so obe ha wo fia ha me ntwen okay kasa pan no ne die nyame anim ni se ye kasa de ya na ehye pan no eda ho 1 week a enye din eye bogosa emu asuro no udi nso a ma wo ya de je se ho ya doko se wa gashi se frem se de wadi wo no it will start say wo ye adwuma na utim say yes everything we dey enra me ko fie say me wo fa asem ba besra me ojomba na me ni fie na omba na me ma me de tv na to ya ha ne ehwe na mse na time ano mo hwe me ne de na me mam se na mo ka libido se de wasam na se eji time me ka libido wasam na mo fa sigu ehwe me na so dem ma mi si ye na nim e ka asaw no e sere kwa na mo ka libido se de wasam oh when you say enrich ne kan no yeah woman bi no wato bi say o sheda di fu hono entati ama oh yes yentina hen twan oh yes anikum made apa no ya yeme wo so akoda hwe e say mi hu say pano no e duro oh yes me say anikum pa e friend say anikum wo dai na wo danso a wo be sore no o tim say wo honam asisi wo ho so ankasa me see na me say say bu ai titiri ne ho me say mi ankasa King George na ekasa yo me na me kasa no abusia papa we ono no o ye chinye hene me na me na chese ade pa se King George be ba bedi ho adanse ne de ade ness ade ne ye me say we my warning Quran ka che on say ya duro mo bia fa ne sanka ulman na adia enra say ma hwe ya kamantimi amon pa ya san mada wow ness se obi hwew anajo ontimi na wanum nura aduro ayi sa pa no we wo di anajo wo a wo say me throw challenge amount yeah so waka say me achinigifo secretary anasa wo de wo bi anim na ade wia me a me say nura say ma hwe yi a kamantimi amon pa ya san mada na akusia nso ni ha be 4 days ni we couldn't say Friday no na me program mene I am a come see yesifo me kodi pan bi a diamond me anko program o beda one ko program me say pan we ma me phone mun tobi ba kodi pan na diamond me anko program no ma me phone mun tobi wo de ofese wo pie na sa wo ba pese wo di we na wo bubia na pan no ye ade fofra ode aba enne obi pebia ehemfa na obenya bie obi kura pese obetu bi koton because it's a say no eniema we na was ye promote yeah well ye di niema de bi higher ye nipadua
Dog wo hwe niema odi ye ya me hu prekese wa ha. Me hu garlic. Ena de abiem cinnamon. So cocoa nsu wom. Wudi nsu a minister wotsi o. Woti senti no pa. Wotsi wudi a natural wotsi. flavor. No I want a natural flavor. Mami adwa ahen Peterson Mr. Bepe bread bi na di wai. So obi pe. I me nu ya Peterson. On frɛ your line no, your number no. Yeah. Na afei nso so no. Minimum asɔre bi a ɔmo se Sunday bi a mfa bi mre ɔmo na ɔmo ntɔn no asɔre no. Asɔre ho. Enti sese no ensɔre no yesre mo mo ne dog ento kese because we ye herbal bread eba beboa enipa bibia wom oh me se bread yi na me ko di bia homache agya osuja ni mobro me nkome da na de adura homache a edi na ayo edi ayo abramasi jani no nam se dog me sere wo train se de o de train ye de bread no me twen kakra na sade edura homache ya na eye me ne de wa hwa be ye bonne pe me ho asem wo be ye bonne enipa no nkoye bonne nyame bo ochena na ye be cheche bi no nyame adom ochena efri nondu kosi dumie no wona e be hwe Christmas special program no doc a disclose say ye be che bread ne bi enti montamu chuku doc fratomin ono so wo ho no obo adwuma enti ene de bro nyafo ya egusu edi. That's right. Mensro srade nam na udi no o fratomin ko a ebe kre sade bia afro system mo we preko nam ne ade ni nyina no mo magi fratomin ni bi na mo fa embo mo chidom ana wadam for social big bottles is it draw ya mama no apemasem okura obetimi frɛ me I be nyame hira why nam se na ho anie doctor I was say anonso say big breast ai ene ma me se monto na wo ba de onufusu a watenka ngudra unufusu a watenka the great ochem e wa ha o enti no ma no monto big bottles wo de ye bottles na de ye onufu wo de ye oto na de ye onufu okay don't come into great ochem de ye bo we so a na was the great etuo so on faso who say yasim na me pretend the great na pretend with them how etuo na no na edibu man o etuo eno na edi ebu man no babru no Esther enya adum wo hin obekotu SJ ni difu wo be quotation ehun a wo de sresaye yeah according to Bible eno na doc akoye research ehun sa na e sa ne ma na ba the great yeah Toby bosumi nsia that's right Messi akonfo kura akonfo na nanom nyina hia to omo de oye faso eto ba je we resisi eto yi kwan eto bo kwan eto ye na ma bibi yo infection de no okay enso so e wo ho no nice one ene de wo ko herbal shop ana se pharmacy bi a obenya bi ato sanso na ayiko man that's right minya ayiko herbal we ma friend King Kong no King George mo heard King George ayan nsa no mo fa camera say why an nsa say no na I don't know ya how does say what fafa ho o say ne kwan nam de enso ewiem say enyo nsu so na de mimi enso we no so o say we no ekwa enya ma ho enti your number you did juma ye 0276 okay 07 07 04 okay 0276 07 07 04 right and 0557 285077 0557 285077 Abuya kwa sepase besiase kwa no so hwa na yagu kwa no so yagu so abusia mesra momfred doctor sia momfred doctor sia na nyame adoma otena wona ebe hwe ewo from 10 to 12 no doctor said to say or the bread bi ebe ma ya hwefo
ene ye natiefo enne ye bedi nkomo bi e wo fiduam ha na ewura bi frame ni me di nkomo in fact nasem na ma me ra ho yie pa enti me pese me ni ma badwafo yi edi nkomo na minim se enipa pi e wo saa situation no mo ni nkomo ni nyina oni me di ye ne se waya koa ono kwa de oyoba ndo se waya fana e wa wade mu na awo oso oni abranti bi ehyiae abranti no hwe no ema ani nanu ani nansa na kakra omuhyia no omukowura awade mu enti wentimi anhyeda ansteady abranti no niema bebre sa because oyobia na oboa no ma etimi eso efie so ena omukowura awade mu na osi honeymoon no omukoye no eho ena ohun se abrante ne ye obia sabe ofa enipato na osi wa endure sadie na close to about 3 getting to 4 months afedie na ontimi enti abrante ne tenase ka sese ontimi dia ene ade a obetimi ade asi saade no ho kwan ne se e wo se o invite oba foforo ebeka won ho na enipa miensa omuhia na se ontimi ma ne mfa ne to dia ene de abrofo friend se tresomo se de no enti oba ne se wote ase ene ono a call app bi so efre ababa wa bi oye hookup na hana asem no wo ababa wa na oye hookup na baaye no one ni kunu nyina ne oba ne hia ena na omu hia na no ena ewura ne se wokwa kosiesie ne ho ewo washroom ejosi de ohun ya ne se bema na sanso ayeden atoa ababa wa no wo ho na according to lady no also one saa oba ne da no oyusu condom enti bema na sa to ewura no wo washroom ho no hookup girl no bibi sign kokoso ewo eho na eho no mo na omukoko hia ende bema na anyusu condom say hookup girl na nyem but ono tia wade na se angasa no onyemoi aye ne dadwene ene se ewura no nyim ye nti no still bema no so egusua ofa ne to se ose ompena ose saade gi se osande oba foforo esan breme enkomodi ama lady se wadane afna ewa wade because oware ye nchei se otuka no nam na ohwe sade abrantie sididima na busuafo bidie enom ne ade a ohunu se wo gya wade asemi nsusu se ne so na megidi se obi hwe ye sisi etie yen minim situation a wom ba wade a wo koye no wakodane afna wom waye donko ewa wade na se bema bia kwa wade sesi a wakoya kwa enkwaye ena wokoye bibi nti wakodane afna wa wadiem bibi nti waya kwa ewa wadiem mepese afi ko na wiye abadwafo ewo fie ha ye ne obi nin komo na ye ntu obi fo because obi akodane afna wa wadiem wo hwa baba wo ya asem yi a tese no ohunu de wonye ose ibi sese mintimi nanso sede osi ede oba foforo san eba no eno so timakoma abuja yankwa homa no so ede na ama wade na wutim no ofiu se waya fana wo mu na waya koa wo mu ye wo ma bi mu ho a no kure no mu ntimi ma bonten meka twemema ne bi amoware wo mu no mu ye gay o baladuru se e wo so oware ena wo ware se wo fine average na se ma bi mbaba be ka no kura omo bre wo dem e ma bi mo bre wo dem because baby obo ade no boss say oba ne be ma nhia da no
Enya no ne de omo fam. Enema ekoso. 0551931931 0548931931 Bibinti wadane afna ewo awadie mu. Bibinti no waye akoa ewo wawadie mu. Freme na yene uni nkomo na yentuufo ansa na de beba aba. Waye akoa wawadie mu. Waye afna enso ewo awadie mu. Nsemo ho. Hello. Hello, dini baby a okase free. Yo, me pacho, me di e de morning. So free ke pamreda me. Okay. Yo, kakra mpesa me kan se, me ntia se bi o bi ware no koda ne akoa na da hunchi. Debi, enye afutuo na yebetuo. Wona e wo situation nim na yepese ye ne omudi nkomo. Ebre so se mpese utu omofo abem wo tu omofo. Basisi ade wona mehia wo mo ye. Enkwaya wa wakopie mu. Ewo wawade mu. Eno ho nkomo na mpese meni udi. Bibi nti wadane afra wawade na woti mu no. Ekwan bia bema ne de wonam so no. Ayese ya beto se wo ya afna o se wo ye de yo. Hello. Papa, morning. Good morning, sir. Now what is say? Yes, wadom na onso Ayo. Where maybe can add the wasi. Or maybe I would do the bia. Nyame mo on the normal content. Normal Solomon Yansa. Amen. Papa, our real and co heaven. Our real and co heaven. Say the only mono. Opani mami Musa o why akwa wawade ma na. Na me adomenya akwa me yodi hwe waware. Okay, ene enya wo na me pesa me ni udi nkomo. Mesra mo yentie enkomo na ye di no. Eyie, ebre so se mpese obetufo amemo abetufo. Ye makwan. Wona wote awade mu a osusu se tibia na be ma edi me fam. Tibia obai edi me fam no. Wadane me afana. Wadane me akoa e wawade no mu. Eno won komo na me ni udi. Se de awura bi beka kire me se okwa awade mu be ma no ne to eno ofa ontimi. Enso no so hunu se oba bonten abeka se be ma ne fa ne tunti oja awade. Mr. P. Hello. Hello. Good morning. Morning. Obobo odin ana omo odin. Mebo me. Samale. Mami nti o mame. Mpocho your friend say Sisiana between for issue hono. Then said some na moka. Wasam na ye kan. Chasa ni masam. Pepe. Mame e de na asie. Nene be man wo hono ye 15 years. And I'll call one. So worry, and I'm also fierce. Since then, many of them are in die. In fly. Many a woman. For 15 years, near only she another. You worry 15 years. Don't worry 6 years. 6 years near only she ada. What I. What's your wadiasi? It's our wadiasi. Enfiensia. Na wenya afraye. Mame, abadwafo betu for what? Me say oba na ne bema na de wo fati bia bi mo. Wotimi se debi de odimi fam we de Eyafuna ye ni akwaye na ode me fam. Frame ni ani nkomo 0551 931931 0548 931931. Hello? Hello?
Hello. Bacho obeba odin ana wo ma odin. Bacho me mo odin. Mami nti o ma me. Bacho ya ware ye nche. By the man di me from no. Masem. Men kan ke se kwada o ya. O tu kwan ko ekoye adwuma. Esin na me friend from 8 to 10. Ko waiting be man am fa me ko ba ko crampo. Esin na mo su sa ma de ache. Am so come the su. Ni de ncha be man ya me. Me de su ni ma me ni mo ma friend na ka sabai. So, esin do dream e ko. Ansa na be man ko ba ka so no won Obeka chose a woo for 2. 3 months in the man who come in or dear to coin. Oko do 4 days on fair damn no baba con 3 Mrs. Can complain to see. Why oh what dear? If I try, I worry. Now what to was here Busano at the Cruntia? It's really good to do for a choice, say, the Miami Bonibia on Fanchame. So on castle, it's not castle, the chance to buy am or the buy am a cheese, buy am a cheese. Oh, Mammy, Jaisun Wati. So much. Hi, ready. Hello. Hello. Udi obeba odi ana o odi. Eba chimo odi. Mami ntio. Eba chimo de Stella. I am praying. Mene de mana na atna to collaborate with family to 29 years. So that when you 5 years and time the time. Mene de papa. We are cutting it in your buy a while. Oh, you're watching him to know that what not that name. Bradin Yankopo. Crofomba. Hello. Good morning. Obeba odi ana o odi. Did me peace, me kasafri Bozuma. O kasafri hen. Bozuma. Bozuma. Eno so e wo hefa mpacho. Botari. Okay. Mami nti o peace. Pacho o pe we ni biasa o be nya duwensa. Bacho e dey an. Aduro no eto aduro. Ah, okay. The doctor number na beto so na wa frɛ why? Yo. Ai, ewia so obia wo de ha no. Mami ye oto no yie why? Ai oto no na first score points what? Mo ai man ebi kura no nware. Hwɛ. Emema bebre ha ma nyina eto ya no de ha dwene. Kwaku fa obi ma me na yenko. Hello. Hello. Obeba odin ana o odin papa. Ebo odin. Mami ntie o. Efreme Isaac. Oyo ba. Ejuma sem ebi a wonko yoko juma. The dua na bere. The dua na hisi. The atuni na nini. Nina nini na kasa. Aso sera. Ya na we. Inu je sese no kra le. Wan kasa wadwuma asaya na. Ejuma say yo. Wona ne woba. Ni ba. E worry ni very for years ba. So man who kwai na ne na dakra na waba. Na mo twempena kakra ansa na mo ware. Mo tena be say ansa na mo ware. It's not 6 months ansa na ware. 6 months.
na that time no na sign na one wo edile na ne suban te sign that's abero na ofilifie na oba menchenti eja ni oba ne obedru ya ba kudi die uso ni no no di but afi free o cruise ya wale bi ya betna nche ni isi akwa me no kase si ami no kase wa sorry so o kwa sorry no hwe Daddy, I'm much minimum as sorry or no the offer. I culture much. Ususu se ohwe ne niema yem ni nkomodie mu o suspect ne se wa hu be ma foforo binti na oyesa na wadwene mu no. Go bibi saade but enim se dia. Ko na djuma so no ko sa. Na oye djuma ben. Oye djuma o ko ba. Oye banker. Yeah. Oye teller na. Oye accountant. Basa no krampo no weekends ye wo fie. The great. Enti time na wo banking na unya time enwe. Na we ni ye krampo e how many minutes? Bibi ho. There's no smoke without fire. Hello? Good morning. Good morning, Medofo. Obebo odi ana o modi. Pacho me mo medu. Mami nti o mame. Me pacho mami ni grandma bi wo ho. Eti na me nyimo ye no. E na o se me wo. Eti me wo ye no a obeye me ho ade afie die. Eti me court na me mame mo nten wo Volta region Accra. Me wo se me friend say me mra, me mfim mame ho bra wo ti nyabutre sa na me amede me pe bae. No was a river quiet. It's na me meet Kumansi. It's me back Kumansi soon, but na me sister mo say dey bia me friend say me mra ni nchen o si baby. The one na me ame koye. Na sitra na oni me tie no. Na me ni nji ho. Until lockdown ni mu na ekola no mo go school bi no si mfa akola na mma no. No be di on bet na me nchen kakwa. Nti me hwa sitra na oni me tie no no o ma me nyi edwuma bia. Wasi edan o so eni mi so mamba ko mi amen testampa mi omangum ko so o mami nye adwuma na oba o ma ne ye adwuma na onye ska o mu be ma na mi amehwe de o ye na obisa ni transfer no o ha u pista sem do na me so free mi temba mi sister mo ho na mi di mi hu be tu adwuma mu se o ho na ma ko 1 month dia mi ko 2 times in a month na ma ko me bano o akola no ye oba ni ko hwe na maba oni minna se me bano ko 9 years if you me wo ye oni minna ba me kwa me ye ma sede ni sie ni dem afi ni nyoma epepa ba bia wo se me ye asede wo se oba ye bia de me oni minna enti 9 years ni unhia be man nada debi enso yo ba warefo me pa twan na we nya nkwa enye mfuna ye uko kan oto onu an bie na no enka nche osefo na no ze mi ko e mi ni nya kasa odi sirim na mi ni unna na mi ze uni mi na no di teaching mami hu de mi nya mi hu tena TV ne ho din abadwafo no betu fo why mate awotutu wa ne King George the great mu wa ha ombetu fo na afna ye we de ene sai tia wade ase 9 years me bano ko 9 years ifise me wo akola no ni mi nada hwe obi 3 days kura wa twese kan yo obi kura akọ 1 ope 2 akọ 2 na yamfa ma na homate no sede na ni asia bre no na 9 years yanka no kura na ebi mu bre o eyansemu hello Oso adani akwa wa wade mu
Hello. Hello, good morning. Morning. What's what Daniel Kwawa wadi mu ana? Minister, what here? Union Jones, Obijan fi Jonas na me target program but me for me now. Ya na me Santa account. Ah, Jones. Yeah. Hey. Jonas me shop Sunday bia me shop ayi pa. Erade mabusuan fo na efra mi no. We di na obon de. Ye ne to me papa ankasa wo. Yeah. Kwaku fa na number na me sorry ana me mfre no. Jonas fo won te say. Radad mo bia hoye. Ah, me papa Daniel Adu. Yeah. No ye. Ne hoye pa wo ho. Me ba cha na hoye pa. Ah, Jonas bia obi ade friend ye Kofi Adu. Minua me sorry am mefrɛ Kwaku fa number na. Gina so ma me. Na. Hey, Jonas say. Wow. Nyami Israel pa. Hello. Original IBJ. As you remember, we have a call here. Bonus. And one now I cannot. Oh, Papa. And I'm broken now. I'm all losing voice, no. And you're not for a black as you are me, MC. No, you're not for me, Papa. And you're bringing your cook so. I had over to your tight, right? Mate. And there be a matter of commercial, I'm not a chat amount. I may be our console. Papa, and no message at the other two for the mortar, and was one of them. I know we're not consuming more now, your man, you. Or there was one in its own. Down quarter dozen in the bedano, one primo. This one wants our donors about a quarter dollar. Mama, a buffalo, other shabby. And our levels 7 previous and now 75 or 80%. Can George crowd was it 95? What does it say? Who go a few now? I want for air copa, and Yanko, and yet you, and yes, and because as a Bama, who about 1 mile, I'm a Ukrainian now, give you full Asian, and I don't want to remember the canoe. As you say, in your man. And you also or research a wire on home. Sick of the Belgian yes, Anna, and Jessica, because of the previous. Now, you just want to know now what just a kind of sure, every day, and I die. All the Bible, yes, yes. What Elquine, I have bought also. A lupe, Elquine, a quotation, I can judge the pan. Shama cry, and so. Then my cry, and Ababa was it. Now, Sabio said, woman who can answer about her. That's why I'm going to it's just a country, and yet you have it's just that. And Mano Waleno, or woman who calls her and Nano, and yet the dear, and you see you. What is here so as a Bama about Bemuna, and Bama, our Leno, and some other Tramedia Media, one Yamisa, or my own Tommy, or my Philly, or my manager, and it's a Melco Biano, or my Biaja, it's just a Biajano. Emma, if you ask or you didn't know, Nidin to say, Chiana no pay my wife. Ask Mammy for last caller, not young co daffodil, I say, Embra. And then come on your beam. Bibinti, what done afra, and answer what done ya qua, ewa dim, dear bear. Hello, over dear now, Modine. Hello. 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 But for whom will be? Maminti o papa. Hello. Me bacho meteo nka kasa. Hello. Me bacho me mo bi. Aha, maminti o. Me mo pa o ti Africa la banjo. Samensa. Oh yeah. Aha, me bacho me dey na der ko so me na wa wi man befe. Musu sumo mame. That's all. Yeah. Because now the wife and the next I will be able. But after now, after for 4 years, then back, the bad was saying, you know, I'm going to go. Ah, you say, but no, I say no. Ah, one woman. I'm not, if I never be a woman, you know.
Imagine something could be an idea about command a bushing for now. Go fast from my bread. Mibacho, what in the crank what I saying? Yeah, Ada nkwadano wo nhwe wo mu yi wo ho. That is information. Say one kasa wadwuma sem te saying. You may do my lady a year. Have a beyond ye must be a second. Mibacho na what mean na tena se a busa no ade kronti a oyesa. The next match I kind of warning and move to it. Is quite over. Any kwanso owu bebre. Yes. Na so onso nka pesa owu bebre wa ho. And yes, I will be brave. That's subdivision across the Sony now with your protection. By so that they have done all 3 years. And I am not sometimes to quit the manage the city that cry and the almost. Na se onkwa obehye kokoam no wa take that decision no. Meanwhile, awade mu so na mote. Yeah. Okay, abadwafo ate wonka omo na obekasa why? Okay, Medasi pi. Hey, Dr. Mensa, otu askan Rural Bank for nyina mechia mo why? Aha. Right. My uncle Daphne Australia. Emra. Hey, enmity no kwaku reception also benya tinu ba kwa mamia na. Bra, me mo akwa ba. Ejabi. Me sam wo finshi apa. Afin kombetu. Nyankopon nshira wate. Amen. Me so proud to say me bra penini no. Oh nice. Yeah. From day one I me on says eshia ye no. Yeah. Nyame enam moso ehira mabrabo. Oh amen. Na nyame onhira mo pi. That's be I'm so sure bibia wo fia bia. Yeah, and Christmas is one man. Our foot pa bedwafo ye dipronya. Sanity. Nyankopon nshira wo. Amen. Amen. Abusia ebre we ye Daphne's Empire ebre. The magical tea no ho asem na ye beka no. Kofi abije de ade a me mehura di animu no na mahunu se eye. Me tumura na ma kire usie. Veronica Fashions me te won kan chew. Me pacho frame na me te won kan che. Me te won kan che. Abusia ye di bronyan ye kobai ye ne yade na nam eno nso de ontimi nyi mfrim mesrawo ene wona me pese me ne omu di nkomo ye yade bi yabo yade bi din atreo yade ne di kwakora ye boy no eno kekekura ekum doctor diagnose you say oh when your kidney failure when your kidney stones. Yes, when you cervical cancer, when you breast cancer, yade ni yenya boy yade ni dino, eno akura start kun more sankrofo than the minimum din komoyi. When you HIV ana chronic disease bi obronika say chronic disease metre yade kwankro yade ni bi okura mpo a aye wo se eyeduampo na yabo wo enti watwa nkoko se wo honie madane adane ba still wafuno ahye wonase atatai wona mene wo kasan me pacho yade bi dawo so ni di kurampo wonnim ba wonu madure ko twi ko hin wonya no pomasibre wona mene wo di nkoma no pai me kanfo Daphne Sabati e de amount Awiyemremo eno ne the magical tea of the moment. Edi amede ato so no. The magical tea. Tea nwanwaso because anwanwadwuma nko na nyamede tea ye. Hwe ensa bi agu be 10 years nie. One madura numa enko. Daphne Sabati. Yade bi te se stomach ulcer de. Me body kura da sa ya mesre. Anopen se wo stomach ulcer. Wo de fa numbers ye gu TV so ina frɛ. Wona o tiem wo radio no so no 0244 941
097 0244 941 097 and I say 0500 922 299. Me come for the magical tea of the moment amount. Me therefore ye wo ho dance ye bebre. Se mi jai me brother ni si on kasa adanse a abafie ha no. Enya sam ketwa. Wona efreme damase se mitimi de advert we kura be to TV so mo hunu ye. Because ye will be more ha yade akoma to form ene. Ma me ni stroke ni bi enkasa. Stroke akama to mpam. They say obi afri won nchen. Wo de mesra soma abusuafo no na omomra sompa ha. Emeje Daphne Sabati ni bi fama o. Stroke no be dwane. Eni yade e how wani ni so ye obisi. Obroni di brofobia to say glaucoma. Daphne Sabati. Me bacho mo amoye asthmatic no muntie mi anopai. Fine hell no to baby. Number nom Daphne Sabati. Na obehu se enye numdwa bi na ye dwa. Say one na advert Emma Daphne Sabati nkrofo ma no aduro no na aboa wo mo. Wo ho na obi afrɛ. Wo ton aduro no ma sister bi wa ha sei. Na onom ye no ne yade asomasi ekɔ. Mesrɛ minim yade a aduro entimi ensa. Me bato wanya yade bi doctor say yemfa nkɔ abrochimam nkɔ ye surgery. Enkobo sa aka no. Tumrika na pick number is 0244 941 097 and I said 0500 922 299 0500 922 299 me ba cho wo baby wo na dwene no e wo fam osuade a na ye bono me ba enye ne fault o yade Mr. Roman Daphne Sabati bi no benya retentive memory obat ntumagu mode na kɔ bɔ de fie ayi dem betim bia enye djuma metre edam ho asem da me kan bɔ modern fa ne to Daphne Sabati so afe unipaduam twetwen oto ase twetwen udom pemu wa wote yawo pa wa unipaduam osisi wonim sɛ osetimi ma ohunam kura mpotimi yawo ya ye obi wa wosi niema pa na dwono wona osa noa benom Daphne Sabati na enko afe yade we ya na aduafo no ba wo ntimi moso ekere hawadwen ekere se wato jam se onto jam me kanfo Daphne Sabati de amount Kumase Dabai new site na yewo wo pe bi nso a wo betimi aba Sompa ha oba wo so hwe IBJ edin no ontimi mmompo a se Daphne na ontimi mo a wo so pe IBJT ni bi IBJT no aha the magical tea of the moment misraw some boy we yade so some ma we yade so ema yade enwu ani mu ase ema yade ema abusuafo empo me kanfo Daphne Sabati e de amount bra akwa babiem awi eja biem so ma wo se course na ba so sa course na ba na ba aba mi ko bi na manka bi so de ne de fa ko ba bia enti sima be kakra kai tew mema do for so ntenka nice one yeah abi jem say wa wani twa dance ende aso de ba na ba that's right dance ende ba ni say ba no man bi on say de na make us me say man bi we area on man na madam from me hu na say o chacha kakra because ne nai se on say dro on say make us me command bi yeah se man on so watene straight up minimum yare kra adro enti say special sa kidney stones woman na no boku message that's right the kidney no kidney stones sa kidney no so me woni pa 2 e wo macro asebo de bia meka sa kidney sem ne de bia meka de yare ben ya yare ben ene da wo so abiji minimum yare kra sa Daphne Sabati went even so that's right because I don't see the break kwa yade adro we ya na de sa ma bra ne breast cancer e wo exactly akoda bia na ne nufo adro ya eno na ma meji adro die na me say no say adro we o say me magana nyina ate me throw challenge my sister Frida offer na say madam misro ye ni abre ye adwuma o say me wa adro be betimi abo akoda no na me say madam
say what do it to me sakra breast cancer me Kofi IBJ meje do na to ho so ma wiase nyina ate eno ne se me ne Daphne Sabati eye adwuman enti dro no eye tried and tested me de dro no mo obi am ye so confident because me nim de nyame de dro no ye enti me nim yade a ewo so na watwi me throw challenge de am stomach osafo osa na tena so 15 years 10 years so wonom Daphne Sabati for 7 days na osa ne ba bi ma bra ba ji usika me na me throw challenge no. Numbers are picking here 0244 941 097 and I said 0500 922 299. Daphne Sabati, the magical tea of the moment. Out to Amantanase. Na Yansan Mbora and Homaneso. I was young Koma ye ding in say. Mofanchame. Bibinti. What Dania Fna? Ewa wadiemu. Eno na nkrofobia ba homa no so obi aware for the past 9 good years. Sorry, 15 years nie. 9 years. Wani be ma na tie se waware o. Be ma ne na. Na wenye nkwaye, nyafna ye, na ode tia wadiem. 0551931931 0548931931. Bibinti. What Dania Frawa wadiemu? Misi obi o wa. Bema naso wanya ne boxing partner. Timi bu obe Mesi obe bi tese ni kunukura ka. Efredwume ba na ne yema hye no. Fremene ni nkomo 0551 931931 0548 931931 Bibinti ajibi koso wa wadirim ama wadane afna wadane akwa se woni anhye na ye ntufo a de beba ne nye enimi ni nkomo sani ma na ekoso no mesremo hello me bacho afidie bi wachi dwom no ma me wan obeba odin ana mo odin mami ntio hello bacho kasa metonka bacho ya from above ya from say above mami ntio hello hello bacho wadane akwa wa odiema sorry wa wademu obaga me kofa nbatina me kwani ntia na mabre okwani ntia na mabre sesai me kwani ntia so wabre ana me force na menene fayefunu say bi anko betisa ofe fun pode ndo pode zia ayemo kwa na waye ne ho ade me gusa me yer makuti tinsa me gutu me to nyama akoware no chairman na o bi ba o nyane ho ade na o force na anyem sare wa o de do se me ne isi ta ko nya atena you two tinsa mama me listen kwa na ka na me to me ma to more than half okay ma to more than half na ya we ta me kwani se dia ma bre ya na me show you ma no wi aduma po de bi echi akwa we kwa owo wi onye be wan ya me kwa chi ya we do use me say me dey nkwa de sam no me ba cho na what to bo ase de na tena se ebusa ne se problem be na wo ho me na no more than 4 times me bi say dey na wo o si problem bi no na me say da ka chance o yes ada me wa ba kwa aka no o su en fa no obey we sure papa obey we sure so wapel and confidence or part of the mokon my more better 1 month ni the yare ko do hospital for good 6 months no fini opani o de abadwafo betufo ai mi nka bibia and abadwafo de betufo and na mi ntufo my yare sa 6 months one no fini so ko kwai dinu kwa jimu no fini no to na be papa ko nyamako ko di na no but oba no do pa but I say oba no do pa me do pa oh the book for so bia so ba menchen
And the teacher said, BBC, no question today. I didn't know it's a better manager. Opening, Mammy Musa question, Bako. But me too. You are be a friend of red flags. Red flags in relationship and marriage. Ushia oba and ushia bema and ye be tram for nature will say, Sakwa we are one in a means, Safney. 1 or 2 year old say, our dim crobako how. I didn't know, oh yes, I never win in an astelano. A dear pantina, a show cry say, Wopers one in it. Oh, no, Mr. Beginning of the minute, 20 about 1 year, Mr. Bain of Guardia or Limicata fine. It's a Babylana, Bibia, attending on Limicatelia, Yana, or Matam will, person with Yabasa. Mati, Abagaphobe 2 for why? Matamidati. Medasipi. My hair me 2 for a futuna me 2 no, and over don't remember big for 2. Hello. Hello, Dini, over Diana Modin. I remember me did coffee bill. Coffee, Mamintio, what's what an aquana? Pacho. The wife, my own one, but 2 minutes, I'm a baby, I'm a comma with your 4. But I say, oh, yeah, no, my jam in Jaffa. And near my bear. Them. My man copas. My item make up a bomb shop on the crama there. Na, what Busana de Cruntia? I'm a Busan or the man carry, or some may matter, so many matter, yeah. Bra, can cray. When you're sure, so when you're massam. Oh, I no crapper. And I will train back with firm manager, and no the Nenka back up baby. Oh, I never quite know they are at your aha, and no, na ama insecurity, abba. Did you know coffum? Into what Jai Crampono still, of you so, yeah. No cry, no cry. Oh, my panacho now there. It's a sin. Nay, then now, Coco, me, Chamai. The quiet glam too about you. I know point. You may be a man anything. The quiet glam too, baby. Naja Chow Hobaco. Pachai. Ope Baco Power Noom. Oh, Nipanso, dear Papa. Was Patio. Yesterday. How we go try to make panache also. The one part of the Japacho not to. Okay, free him. Pacho Mikata, free to Fabadom. Me phone number no, me free na me ne wede na kasa why. Patio me that. We no kwafo pa nyame nhyira o. Patio me that nyame nhyira. You obi o hwa ho obeba, me nye ne hwe. Wo sori adwade akura unwale. Unwale. Emema be 90% nwale o, no mada. Na wo nwale no na ade kɔ no ho. You obi on so a wo rensa dodo. Wo blow fuse. Hey, Emma wo kunu mo rensa de o mo yade o. Mu hia award. Enti sa ne ma we nyina no oba no ne wo na o. Hello. Yes, Minister. Good morning. Good morning, sir. Me bacho. Menu ya na mane mabedri edi wo akoshe tibie bi ma tibie no me hu se entime fa wo ko yeah you fa wa we ko so edi ntina wo oba ana wo be ma se na ni se tibie na wo na wo tino ya ni nje ho na no so still wo ba so ti o mo se fe bi o do but you know the meaning of that is so about you be fine now when you come na come on so do now so what do you what me and the one watch to me sama man okay in chatting to na me be fine now when you say fit say when you panic some o do be there so still o do wa kwakwisi Mati abejafo bebem Ken, edu time be on. Asa we no ayesa besepani ko nyina ha ba yo. Ono no krampo na oti ni gem na ehye no no. Opa kotunufo. Ada oba no be ma no ho kwan kakra obenya ba ko atafre no.
obeka I be kura ka se minyao Hello. Yes sir. Onyamini pao. Ishia. Eyem de pi se minia obeka saye. Odi nyamia se mo bem. Na mesre mo bi di nyamia se mo bem. Esi bi nipa abrabo ye bobia. Eti ko ti nyame. Eti mesre nyame na mekre mo dwuma. Mesre se abagafo ye hyere se nyame adifo nyame nkofo ene che nyame adifo ko mi se nyame mamutima bobio konkonko na wodi ye adwuma no mesre se mo mane mbre mam se de nyame aka bomu ma asofo no ene ya kyerɛkyerɛ ye nia ama ye fa de nyame aka bomu anti ye wura awade mu donto die mu no de nyame aka bomu no mo fambre ene program yi mu Yanima Mukonko adom ni nyansa na mo kyerɛkyerɛ yɛ media no osofo champo jinyamia krabo wentina amani pa bebre ko gyina hell gate ye twa me nyina ya wura mu bie misremo ene se mo yi de nyamia krabo mu free a mintie mu biem mesremo kyerɛ osofo twɛn na mo kyerɛkyerɛ yɛ agya they said the nyamia kabom ya wo ka ho asemi wo mframam what's your take on that ka bibi fa ho kyerɛ me wada woroma meti de meka ne se asofo no kyerɛkyerɛ ye wo mo de nyamia kabom kyerɛkyerɛ firi nkoda abremu ma ne mema kwa aware mu no ma ne mema bia koto donto die mu efi se have ho no aware ni ho Shadia Hawa didi Adam. Shakanyame bo yasra bo Adam ni Eve no ene ko bo ma mienu a ka Adam nko franko to hawo mu. Na me de me bia me miema no ka se Adam boni me bia me ka se Hawa boni. Ese papa emra abuo no bada Hawa ema ni ko dia aduaba no one day o. Na so emra Adam free ni the Sompa ya no bana ko dia diabana wo di ho dance ache ni kunu no enye one day it take years so Adam wo jani mu diem se dem ba enye sam wo na papa ka che ya wo de tena atremu a na so ba ne hu se wo ade ba ko pe na yi oni gidie eti so so ni diabana e fi na kro sa ade we mi fa ma me pa che mo ni ma ye ka se wo mpanyimfie Ntise bagima be ti de mekinase. Yeah. Anwana dilala ade tagi something. What che something one word ne che babio was it na echira na che o se asa e fi na kro wo me no na e na koso se si are e na somuti no baba bi wono na konfo baba bi wono nya hard criminal eso adia o ba hwe fi no wontie wonya ma no e ma breba ekoye amroba Papa emma de enna some atagi mema ama mema bebra ye nkwasiafo Papa Tiji asafo domo yinum di omu domo no omu te me japa poti so nka Messi ye bebnya time wo asafo ma me bimo Papa enna some te na ma adam ekodi ncha na boni atiatese wasi me no na biem asafo ntimi kasa asemu yi na me de asafo sampo de bia meka hwe waba titi wo ba ma so ma ko help na jano ba so wo tata wo yire ya wo nyame dini ya wo so ni wo nyame mu wa braba bonus wo di tata ba so ma o ma no ko help na waba jaba man wo wate menosi osofo what sorry go here for? Me pacho, me call Church of God 7 day. Yeah, you offense so. What trust abua? Wo bobi pona akota chima kwanso ni faso. Na me fa asano wo me ho. If say me suffer juma no. Dey bia me ka say onipa na dini say gu me so dey me ka me yi edini of juma to baby. Na me sa of juma no me papa. Aje atakwesi ofiri friend so ma say eni ni nua
openya champion ya omu nyina wuo me mema me na wo me ana me ma me ama say o free friends so boas akon ni wo mu na wo me okay ya di so fuduma na wo me am di ba wiase ma di me so fuduma wo Switzerland ma di me so fuduma wo Germany tene German for timia also for champion me na me bomb power wo yase ni adore asino okay ye da also for ase efunani abie me ba cho ye dwuma ye ni bi pe edan ewo Bokrum Pankrono Estate Breman UGC ana se swame kropo se o dan bi sa wo a oso ompe agent pa cho Pankrono Estate Breman UGC ana se Breman ope single room self-contained se ebi wo Pankrono Estate Bokrum Estate ana se Breman UGC Breman Swame Kropo ana sa abrepo a free number we 0247 584 297 0247 584 297 also on pay agent bia say we was single room self-container free number way 0247 584 297 ewo bia ya me bobo eho edino mama mfa frefo ene Christmas edition ani wom ne yebebiem kakra wafo bi ho hello bacho obebo odin ana o mo odin abi wonso wa ya afna wa wade mu dane ho ye kakra ma me na em say online no twitwi bi bom Mami ntie wa no pen. Ya bo ba ko. Ya ba no so na bi ma ho. Ko ya se. Ko ma ma ko fa ba ni ma tra. Ya, ada ni bitare ni ya se de. Non so ko na o pe se le se la ba na se. Ni se le kana ni bi ko mana o ba de ta ni a pa. Hello, Steve. Hi. Ana, dia, itu dah sudah ada apa? Dah kena berkorban, dia bahan nama itu. Ana mereka cakap, itu kita itu ada masih ini kan, ini ada itu. Yang sama aja mana. Dah ada shit lebih kan sekarang sektor kita. Ana, itu ada masih. But the line in clear, mame. Women are their own enemies. Women are their own enemies, and men too are their own enemies. Hello. Okay, King George, and come on, baby, I dear do no brem. Na, yes, I'm right back. Say. Anopay enipa ebreo. Oh yes. Enije pa me kase aware a enije ni me lifeless a ya no bi be kase bia se wanhwe yi a enipa mfon kwa never enipa onfon kwa o dey punchline pa o ai hwe na ema wom sai wo ehu bi wo mu ema o ntimi nkasa ya ehu bebrebe e wo mu a o ntimi nkasa ehu ben a ehu ne se unse sa domestic violence yi a aban bie no emema ben ema se na de onku no mkoe o ntimi because onim se we nyina akire no okwa ye beja no ya bu no aponchi na tina no afamu no
ɔsi adwae na mete hwee ɛde ɛndɔdo no ɛde ɛnkwasi adɔdo no sɛbe ɛnyɛ o hwɛ ɛmmaa ɛbrɛ ɛmɛɛma bi nso ɛbrɛ na wodi ɔdɔ akyikyiri sɛ wotie sɔfo ya me deɛ ɔka deɛ na ɔka nyinaa na me baake no deɛ nyame aka bɔ mu nti deɛ nyame aka bɔ ni eku obi ba anopa me batafo 3 months hɔ abayi ɔba kama ɛwɔ deɛ flesh ɛdambo no bia ne ho kura nya efi na wɔgyina kwan no mfimfin asɛm a meka ya ne sɛ girlie na nie fika kakra ti sɛ wonum type ya we deɛ ɛbɛyɛ marital problem ɛyɛ awalesɛm ne ho nya efi wobɛwura mu no na bɛrima na ayɛ ne saa bɛrima no bi nso deɛ ɔno nya ya na ɔno deɛ ɔde kɔwe nsa solve problem hwɛ 1 Corinthians 5:10 nyame ka asɛm bi ɔsi etwa sɛ yɛn nyinaa yɛbɛkɔ akɔpie nyankopɔn atem odwa n'anim na deɛ di nipadua wei ɛyɛ papa o bɔne o yɛbɛbu so atɛn enti sɛ wokyiti obi ɛwɔ aware mu a hwɛ nyame ɛna establish awale na deɛ baako ɛwɔ mu ni sɛ wo a ɛbɛfa wo so na awale na gu ana awale na anim agu ase no kyɛ sɛ wagu nyankopɔn anim ase ɔno nso ma wo nkɔ free da sɛ woyɛ bɛrima sɛ woyɛ ɔbaa na ɛno na yɛ na ɛmaa no ka sɛ ɛno nti ne yɛ mɛrima yɛwu ntɛm ɛnyɛ ne nyinaa na ɛte saa o wo a wobɛ ha dwe wɔ awale mu no nyankopɔn ɔbɛ no nso bɛ punish wo because ade a ɔwɔ establish no wo gu ho fi wasɛ ne nyame yɛ ngu ne ho fi enti wɔn deɛ sɛ wo ne ɔbaa te na 9 years sɛ mene no na na minhu ayiko a menkamfa wo bɛma agya no kwan hwɛ ɛma nkasa o ɛma nkasa ɛmɛ deɛ meka bi ama wɔ mo nyɛ sɛ bi a mentam da mo na mo deɛ mbae na yɛ edu baabi a mo nkasa 9 years adɛn woyɛ deɛ nipa na ken wɔkasa kora yɛmfi no sɛ yɛmfi no mesi saa domestic violence ayi bi na aban de bae ɛma sɛ na ɛtumi de wɔnku no kɔ nti wɔnkɔ paa ɔbɛrima n'ani so ɛsɛ sɛ wo paa n'ani so a paa n'ani so King George wote national television so na wohyɛ ma no kutu pa no so mo nkɔ bo mɛma no wahu mma yɛasɛ wɔn ɛwɔ awale mu na ken ɛsɛ ɔba kɔto twɛde kane na bɛrima nso abɛti mu odukyɛn no wɔn so paa n'ani so bɔ na so na ɔyɛ dɛn na wa na wopɛ deɛ ɛsɛ sɛ ɔyɛ no ɔn wofa kwampa so ɛka wasɛm awurade di bi ma wo hwɛ wo na odi oni bi asɛm ma no sɔfo bae no ɔbɛ emphasize asɛm bi sɛ deɛ nyame aka ɛno ne yɛde ayɛ yastic saa deɛ wei ku nkurɔfoɔ ɛno ho asɛm na mekɛi ɛna deɛ nyame aka bom deɛ nyame aka bom obi yɛku no hwɛ yɛ baka yi mu yɛwurɛzi ayi bi saa yɛhu Ghana a wate agyina a ɔbɔ dam flesh dambo ɔhwɛ ne tirinwi paa ne ɔhwɛ ɔba ogyina kwan no mfimfin na wagye kwan no abɔ so obi ba hwɛ de awale ayɛ no na wo ne yɛdidi wo a wo ba ne yɛyɛ no saa me deɛ mensusɔ saa nneɛma wei so na asɔfoɔ kaeɛ no nyɛ sɛ bi a deɛ ɔka no nyɛ nokorɛ ɛyɛ nokorɛ deɛ nyame aka mu yɛdi akyiri ama nkurɔfoɔ ɛkɔ sɛyɛ mu yɛsie binom ebinom ayare na adɛn wo ba ne yɛyɛ no saa gɛbɛyɛ wo dɛ now 9 months wakɔfa ɔbaa sa ɔne no say 15 9 years sɛ mene no na sɛ sɛn ɔbaa nso sɛ maka ntoma agu me ho mempene Bible say mama yɛmfa yɛn ho nyɛ dɛ ɛnkame yɛn ho hɛ ɔbɛrima wo kame bɛrima ɛdi sum ne nkyiwahyeɛ bi ba n'adwenem wanhwɛ yi a wammɔ w'ani so a opie a wohunu bie wo ɛnɛ yi woyɛ wadwen sɛ wodeny bɛrima wɔ mpam ne honkorɔ ne ba agye yɛ a mode saa bɛyɛ na paa sɛ ɛnɛ opie a wanhwɛ a wohunu bie ɔbɛkɔ pɛ bia hwɛ afaya wahu na wo ɔba no ne na wo baako ɔba wo nkyɛn a wo si daabi ɛma
And I say na man no krampo no wo be man no deny no a ono so be fa no kwadwene say no tin na me see enche 6 months contract awale e be ba so 6 months now no about 9 years sir me no na there be even consummation of Ghana mra your friend be consummation of marriage so no about for 7 months now see na enna bia nkoso a enyo yere embramu no nya o yere ne bia wajai ade ma awade no eye adwuma eye na so we no about na for 7 months one ne na Ghana mra say automatically one na jai no o se kwadonto se hwan bi se ti bon koso te se wo me ne planet ben so na wo ti a wo yes ade no one we yire na wo sandi huru no hey anopai mami fa wo ho adwen fa wo ho adwen papa bara be ma no wompel wompel wachi ana oba no so wompel so say one wo be ma no na be ma be pachew papa dem beza me ka kire on say sa ba no oye wo sa no me ofa na kasa no sa ba no oye wo sa nya wo yire no enya wo dofo no se mi mpenkra sise mo wo ku ba ho ka chense mpenkra sise mo na awotutu a ho ya na sise me de kono so so yo ba na da awotutu a de wa dey o ka ho bi na no ka so obi nwale ena ni motu mbon ena sei ya mu nwale na wo se wo dina be ma se wo enkra sise mo saxi enkra sise mo na bema katachie sabia buru wo shu ase natin se gasoyere se bema ko he na boji se fin bi a wase yi na ne tunka mu se kan oba no ono na me na jo ni mo si twemu etabon mema me se wonam kejetia na krom na bema bi pa motom fa wo so na I ask myself senti we wo ba be ne da na tie ma no bi when no ko butu obi ba so ma no de anu odin so baby moto mbombo no so niam na wusane ho wa ni nsa sei atomic bomb be ya baby susu wura dem a e cha e fresher na je ho enti aware we se ni nyina ni symptoms ho asem ne yekan me se wo hwe na se wuntimi a papa bi do ye kro pani kokuma se wo hwe na awale no enenko a obekwa kojaya wo de be bone pon be midnight obedi wachi akoja wala na ma na se kura o si event bia nkrofo ekoro wahwefo no wo ba obedi wo machi medi wachi ti so obeti awade fo tantan na ekuno o mra obedi na nimam na akoja bedi wanim na be ma no mekwa akoto no sa wade fo be ku de kan koku obi ba ama obi baba bayo ka kohwetafo hwege ya wo Nigeria o sinachi in the name of God ni ekuno ena de nyame akambom ena nyame akambom nyame kan hwan bom wo hen na hon kra na kacha wo se wo yire na wo tusu nyame na de ma wo ebi ne kra accident apu se de bia me kan a wo tutu abram na me bu ye fu kra wo se de wo ba no so wa man yie me bu ye fu asem we ho na no na me ne ma me di ngon se ma ya o awade ya yonkofa na me na me mpese efutuo bia na metu no back door no mpese metu wa ha because I hire kwa ho ebia na masi to be ehweme what I say I should be best school na wo akoja no kwam eko awo brem me ma obi bi afisia pa afin ko tu yaso bi afisia pa na me chia guest beauty salon o shmasi bonsom one no ena anope wa sacrifice afa ka fracture made abeye mi makeup aga beauty salon o shmasi bonsom nyame insura ne pay ye me danase aware mu se obi be ye afna se obi be ye akoa media me ya obanti ya na ema interest edamakoma so one unza wo start o say lady bi no wedding komo wo say okofa bemma bi enna etore bi ya na me blame ma minister yim face reality me oba na e ka no kore no enye wo na wo do ti bejira kire ma ma obusu onye bo osia wako wale wo bemma no usia no
enye odobi wo oba no kra nye odobi na ode do be ma no because all can sem no wan kan odo asem wose o hwe se de na be ma no esi hwe no na wo hwe na o mani didi e mani su na busuafo so a da bi o na wo be kwa awale amu akodidi amebi aso obusua so ebi wa dane abusua ka ya esi no se wan kwa awale na wo busua no no mu nidi ana wonsi abema na ayi obo ade afiri kwa amenkunuma penso wo busua no omu nidi eti e wo se wo kwaya unnecessary sacrifice be because we busua bedidi I appreciate eti wo no na de no ho akoto slavery num e no no slavery akofa bema how dare you bema so we ka kire wo ba wo ye responsible wo ba wo nim ne ba yom wo ba wo nim so wo ba se ma me fa woto ene ne tunde wo buogumpa na wo so wo ba nyame bo ade wo bo wo nim wo bo wo chi wo se ya to na wo bo no se bi ye mfa nya ye nan wo anka se me ma me fa ye mfa na wo pene no wo fa Bako. Na wa pray na wa fa o. Mienu. Na wa pray na wa fa o. 3 months. Na wa wale o. Ono no ko wura wade ni man sana. Ohun se bema no djuma odi no. Sam na one ni date no. Wa fa na wa fa ne he. Ande se no no nya kwan ye ye ne wale mu na o ka se me ma wo fa o to no. Sa anadwo na wale na gu. Wono ne didi ma na busua bi dio. Nya wo na wo be didi ama wa busua bi adi. Enye wo na wo be ye kaya ma wa busua. Hwade akowie. Wo wie ye na wo a watena wane enu ma mfie de ende no. Wo a wango. Because be ma no wo se wo yo ba biem. Wo be ma ne oni reason bi ase won fa woni because wo hu se wo ye ni slave into wo use said you sipe bibi obey obi a wo tim wo pe nti minister wo use said you pe unsa wo se wo petresom na wo agree na wo akofa ayi wo baba se onene na yeah asofofo na kan was what the Lord has joined together let no man put asunder who about you have put asunder into your marriage nti who said wo kofa ne bai no obanyim ye nti ye to da bia enye ma ye peni bebrebe no enye de ehire nyina na esika e ka ho ne ma ye ma media me your banti e ma ye slave wa wadem because e ma na to da bia ye pede de ye pede de afo ye pede e ye attractive e brana mi konya no ja me sika bi odi be si ha de me pebia wodi mamme je se ma mowa ya nsem hunu saa ohun se be men enye be ma o ma usika nko ane do wo enye wo bi na ma usika e kire se wo do wo awona say sika nya do sika enye do me na make do sika nya do oba na e ka say me na make enye be ma sorry a watiti ni sika ma odi a unya bi to atale hye unya bi to rig hye enye bi koye bibi nti wo adwumu ha nti wo fi se sa be ma no opew usika na otesema woni ba bi onya no ebi obekwa akosia be me bia enko no de enko de ne bayi wo hima o na nka wo ma start ya bobra no amabra na yie da bi sika woni mu ase eno ne ma ye pe adwuma ye nim ba bi every by akwese wo pia ba ne anu aduane na obedi unzede yes wa mre sa ne ma ye pe enti de bia na mema no wono na enya ne sika mema beka wo ye na papa ka se ma me wo ba na ma bo me brother do ntimi akọ enti wo hu se sikani bi eyere asole kora de na ba radio so da ntimi mfa ne mba oba bi ode bebe bia mi sia mi kunu na me ne ba obra na me ko nsuo na esi dan ba de wo bo ne bira wie ne de ukotena wale enu ma wo maame a wo mpo na wo kunu difo no wo kunu ba wo maame beka bia ma be ma no esanse na aso odi sika na ato no esika ye mfa nkere do minister sika ye de tonipa ye de sika tonipa ye de tonipa akoma nti wo be kwa wura wale enu awie no se be ma we die se bola so nipa bi na makodi nechi be sika na jeje wa live life bi wa abonten wa manipa hu se wo nso wo hobi nti wo gya ye nyezi na wo sedem na wo su wo kunu kura no wo hu se wo ye nipa o obekwa akofo oba na wasempa na wo de oba na abetoso na one nada ade eti obetimi atoka e de apata wo the great ochem ade eti obetimi atoka e de apata wo
eti memma na omudi sika dada mo no wo kone ade sika kwadada wo na wo kwatenem se wo boa mabusua oboa mabusua ko na metia minister mimi ni adwuma ya menka nkyere me basa kofa be ma na be ma mehwe mi wo wo na obe ma ni nyina mu ntimi enhwe me e na tu ma menka se me chema no me advice be ma bia wa wale se onko twempa bere na metina fidie kese so aka kire me nua be ma se me nua ma no se wo kunu ko famp na wo na opa wa chewa fache no enye se na wakofa mprenti ena menene na ena wakofa mprenti ena meko ena wa build home for so many years wo baby a wo kwadu da ho no wo betafre ho no wo de kwadu ne mana kokeka adi wo kunu akofa mpana enye se wagya wo no ma wo hwe wo ne wo makama de oye bia wo jema wo da so ye responsible man but memma dear okay adie no wo mu din enem enti ye bibi enye yie from sofo so ekosi watchman so adie no wo mu din enem sa na motie enti munye sofo yi bekasa yi wo se kanyame bo ma mienu a nka hawa ontimi ma adam enni aduaba no isa se wo se wa ani a me ne wonna sa na memma ne ye ma no dem matimi de na kame ne jira na wo ba ne gina ho na enu de no meka se ma no na tire sa o se de memma no so ye bi pa memma ne ye bi se me no ne woni ne na wono so no na sister wono wona eni ni nyai because bible say me enfie ho kame ho ye ho so memma ne bebre minister om kofo ma wa abonten no om koda omo be fia omo ne omo yerenum na word ba ko ewiase bichi so we ye hwan na we su sa word ni bi mamia wan hwa asema me ka che ono 10 years ni dida we krasini we krasini oba be matisika wale wotimi ka che wo kun so we krasini ade wo mfiri fia na wotimi ka che wo yire nso se we krasini wotimi ka che wo yise we krasini we have a way of solving problems na odi oba fufuro bi se twa ne poa wo yire mpoa maybe wo kofa be ma na be ma no maniska na me ni we wo ho ne de na wo ye mini wontimi emfa be ma bi emetoto be ma bi minister wontimi emfa be ma bi emetoto be ma bi okay de me ka kire ma ne me nyina ne se wo no obi ti wo na ompewa obi se be ma no ka kire ne yere no o te asema o ka kire ne yere no wase ompeno but obe frustrate na kosi se obewu enu ami ko fie na me nua ma ajo ka se bi wase sister bi abetina efie junction no so wabodam minister wabodam na sister bi so abetina ne nchen na osu no obusan se aden no so sister we no one native o eye ne kunu na ama na bodam enu abetina eni wo bi o ma me no papa wo ahwew e de wo school abedru samre wa modam wa brabo ansai ukodi wo ba na special wo yo ba ukodi be ma achi ni sika ode be ma unti ase wa brabo 2025 ma mo nko ne sawo mo ma mani na wo se be ma ne so wo mpewa nso o mpe ne bi okay yenyina nyame na boy yen e ma nye different chen nyame na boy na at the end of the day no kura no mbe sa de boni no ahye se de sofu free ye wo yi boni egu masu yi okay na ya sofu na omo se what the Lord has done together omo akro mo yire no ha omo ja omo enti se ma no se mo se mo no me ma na me no so mo so no mo da bi ye de ye do me ma no na mem edrum re bi na be ma kofu oba ya na mem akra mo ho ye me nwanwa wo de ma me ko de great one e to de bi mem ma ni bi behave ti se nkwala wo mu behave ti se de okay se nu for de mo da so twa na so mo so mo be mo wo sika mo so mo be mo sika mo so mo behave ti se nkwala nu for de mo da so twa no oba besi atwam ho be ma ne nante ye sesa na wo mo se bi wo mo to kakra yi na pem e di asem udi sikako ni ekoye o slaver enye obi na ku anchi bo siako na di ni di ya kyerema na memma ne die mu hu ma mu da so tue no fo no ntimi kase mbu hebu ti se de bo tue no fo ano e understatement ma me nko de great ochem ho bo akokora 35 kwada mate awo meba abusua me ko de great ochem ho ene hwe analysis ya de great ya ye no
Me real shit na analysis ya. Analysis away no. Just am ketua. The great Mr. Your analysis in my way. Abusia adwumade ne hour of hope ene ebrunya. Aha, nti ya biem kakra. Next week we go who said the great E points free Ah, o pese o saba. Okay. Martin. Yeah, granted. Oze, ke George, o pese o pa tam fun mami o. Wo mo doc ke George, o se ya ma wo fan kasa. Mi jam wo fan so on kasa wo ni nyina be nchia. Me say, oh, the crowd be nchia. We kasa. Wo fa na mo kasa o. And then there o wa wi. Wo fa. The nepa I be ja wi. Wo fa na mo kasa o. Wa bro mi so be 3 times. Yeah, granted. Huh? The last one I all cover software yes mo boy. Na do yeah, minister wa. Na so na the one be here. What I say am shas here. Be here. The great Sompa Mitio. Hey, if you have some. Akabia King George so akabia nyamiase. Aya na mo se me ya nan se me tana hwa na me hwe serious situation ni sie kwa. Yeah. Na me pese me ma course so no. That is it. Na mama reason why. Is analysis in the amount. Aye. Na fe ya hwe solution serious city. Omo keke bia na slaves in marriage no. Yen hwe serious city. I know you know how I can shit so now was listening. I also dey asabro no. Osi Syria. Boss no there. What the was your analysis no. That's am kito Mama Do. Madam Dora Suglo. Yeah. Oshe. Okay. Aha. On the year branch managers e wo to African Rural Bank PLC. Swami. Mama Do anopa me chia onyankopon hira no onye okese pa. Yes, the great Mamintio. Yeah, slaves in marriage, ebi ne enuma ahodo a ye ma ne mema no ye mebi mu ye e wo fie enya sem ketwa. Ebi wo ho a jese enuma ahodo a mema ne bi esumagu ma so pa so onye so nka ware mu ni kwansen ke basa. Obai na o pepe dem o siniema o yenkura ho adwuma on bema ne nya temte sen nkura no kra wo bona so no mu bi enuma bebrebe nti ebi no ebi nso so ye beating bema bitimi abo ba sa ad na ye punching yi tese ni kwansen ke no nanka eba ebi nso so no ebi nso so ye lack of sex and ebi so ye too much of sex ye can lack of sex no ebi nso so the rate ya osini de bia no osi oba no so na de bia enya sem ketwa ni nyina nso so ye o tese ya dodo na de no akoye te said de omo de oneme na ebi so dey too much ni nyina is slaves ebi nso so on aduane mani kunu tese eye nieme bi a ekoso a ni nyina is slaves in marriage and ebi nim nso so etimodin housekeeping money on fam no me mo ye kan say akonhomampo na wonye bi edi nsa na ema we nyina na ekoso a afi na ten afi die ntina mikunu so oneme na ana me yere so oneme na eno nso so eneme bi wo ho a mimi hunu se ebi ye anano asem e ba ye nti enti eneme ne wona eno asem bi ba ye ma ya kan o si wunti ebi nso so ye neatness obi nhwe ne ho asiesie yi on siesie ne ho ye nti manipa ne ba ne nkyɛn a na ye bibie ho ebi nso be ma bi wo ho a o blow fuse okonom nsaba na obese chinchina a ono yire da ekwan be na be oba no be ma no ho kwan se o man ho kwan se enene meda because of fuse na wo blow no ebi nso so ye stingy be ma bi woni timo din o ye pepe enam pepe ni nti oba no so boni tirimu se wo me no nanne ene wo nachina nti pepe sem ya de mekeke nyina ye kan na wa fa ho solution so we stingy say de na so we ye pepe so bi wonsem so we obi u blow fuse a de na so we wo beda utimi pesi so we obi a u cheat a de na so we wo stop sa na mani nyina
obi nso so nanim asɛm a waka on TikTok bia waka kyerɛ wo ba ti me to ba ho nti wo me kro ni me na me ire ni me na ni sa ne ma we nyina na ekoso yeah on TikTok a wo kasa kyerɛ wo ba no nti kasa kra bon nti sɛ o ba ne nkyɛn a na wakai at once na ma o mfili na tinka kra ba yira na tinka yira nti sa ne ma we nyina na ekoso ɛna obi won so ayekeka we nyina onye good at in bed yeah onye good so nti wakwa ase petiri nti oba no sa aba ne nkyɛn a adwin bi woni tim sɛ de na obeye ti me megene me eme ha me mpo very good point there eme ha me kra na sɛ ema no mpe ha wo saa ipiri nso so waware wo ɛno no so wontimi njai nti na ne me nam me tete me ha me saa ne mane mana nti saa solution we sɛ wati na oyɛ be ma de na wo sɛ woyɛ ɛno so nti nene ne bebre atu agu nnuro so sɛ wo study a ne me kwa akotɔ duro no akwa ha nso esa de ba na the last one so wo so ye spiritual purpose me kunu ntimi ne me na ana bibi ko so die ntina wontimi ne me na ebia na ne me bi obi ho ya de wanim ayesa kaka moto bi oya attempt sɛ na bibi asini kwan nti ogu different persons so a ohu oba fofora na adwen bi ense won kɔ no ho ani nyina aka ho bi ɛna ebi won so a ye won Mario ne bi wo ho a ene me egu o masene no a te sɛ ohu sisi a na wakova wo ɛne nti ma wo ntimi nya wadwen sɛ wo kɔ wo yere ho ene me ekoso pa ti so wadwen sɛ mikro ni me na de aye no ɛna omo no omo piskanti sɛ wo kunu wo bi ana ne nsɛm wo bi na wo ma no enti aseta na bema ne wo te wo awade no mu a oye nime be ye unusual no bi mu kura mpo nyenenia oh nyenenia na nyenenia just yetna ho na ye kan ketire ro ne ye kan ro sa debi nti yenhwe kwan ye befa so a solution no di kan de mpaibo de enyina enim no kore o man mpaibo di wanim a kwan nyina so enne betimi ewie na obi nso betimi abompaye na babo wasema babo mi hu de menye nti se die na menye unam paibo na so nyame na betimi ebia na wonya wo mfempade nti sofo no be kan yi bi se ye de nyame aka bomu no ma ye ntitim bi wo hanye ne nyina na nyame aka bomu ya nyene nyina na ye wo mfempade na so obetimi kwagi obi kuro na nyame na aka bomu na ne kura na nyame onchusu partner ma obi ha ti nyene nyina na ye de nyame aka bomu ti awasa wo koso na wo yire ho bompa ye ene bi won so marriage seminar na wo ko na o twi biba o de abehye eyim na woni okunu o tie na ono so tie bi nti through that ni nyina no o koso ye no adwen fofo bi betima yeden abanitima na sakra ene bi won so a awase etimi nya ye mature in marriage on say abrantie bi frey o se ne yire obi one na wo mienu na chi no oba no atimi asa ya abortion mienu agu abra on country no seeking the consent bra no say we are mature person unyesa we are mature person na Kristo mu so awura wo mu a unyesa because onim sa abortion so e nyame achiwade e nyame achiwade ontimi nyesa titwa say ye ware a eno so ye steady sa ne men nyina enya wo ti da se abrawa no ma akora so ebi sikanti ebi me petenten gramo wo de sa ne manema we materialistic ayini komu aware mu a emwa and the last and so if you think you cannot stay in the marriage there no so we I was so to me twon ho entena ho a say me twon awu ansa uwa aware say de ka se emfa nko heaven no emfa so bia ma so ma enti men twon ka se wo tena ho ama o haw na to ansa na ntempa na no oyi ho nanso nya ni nyina so ne wom ma me bi so frɛ a o si wadi 15 years in marriage ani kro ne no nya den enai enye ni nyina so na ya me fiti prekopa o ne megyae o ya ne megyae de wu gyae akono hwan na wo sa akofa se bebe ma foforo kra na enti baabi a ono wadi 15 years no ono hu ne hu se wo gyae a ebi o hawo ne beba ene ya metim wa wo megyae me nyame na me ba be gyae ne se ho asotwe bi ba ye de aba be gu me so ene metime baabi opa abra me nchen opa mama me nchen na me so nyane nyina na abeye kokojan sa wo fa mama de 15 good years de adri o he obi abeka se se de wo se wujai but me nkase kokojan ko so bompa ye de adri oni atenka bia wo man biem but ne manti se beya because minipa ni bi wo ha wo ne wo ho a
uche wo ho free nkyanya bia na ne honhom kra bo ho ban na ne spirit bo ho ban yo nti futu e wo ho nyane nyina na wo fiti prekope o mejai o minjai nti wa kwan obefa so nti ma me mafutu a no me de man say mon ka se o jai 15 good years na watena ho without sex they say we addicted nti de bebiem na okope tena ho a wo manti na koso abompa ye nyame betima ye den asa sesa no ama bia wonya dwem foforo na wasa aba the last ni say yenya dwum kan na yemfantena de keka ye nyina wodi ho fo no hwe na ye den tena se na wo ahu kwan obefa so a obesolve wasem na aware no so etimi agin yini de nyame ba otimi ahira ye nyina amen right abusia the great ochem enna wotene kano oh ha abusia me pesa me kwa homa no so na yedi nkomo kakra me ene mame fanchi asronko ne afinsia pasronko enkoma me papa omanhene yaw adubuache yes me papa send me message bi wa also no man working and providing well for the family goes through starved sex notwithstanding anything na the all change na is edu time bia na ye enamfofa bone ena emasa anima we nyina no eba na me try say kamenya no na ye ne di nkombo kakra na mse sesem radio me papa obewo sorry yenkwa homa no so nkomo kakra ye die afutu be na wo die na oka afutu be na wo die na woka afa yenkomodie yi ho 0551931931 0548931931 0551931931 0548931931 Hello. Good morning. Good morning. Udini baby akasa free. I'm akasa free. From Chrono. Okay, mamintio. Tabi and someone else no ano edita. Na so for some of the time when we are doing that mistake. Na my worry guy. Na bra. Isia oba no. Obiji na menno no etana no hu fofo no. What can you be different na mu se oyo ba kai ka se no de no ware no. Okay. Bra mu nya ka wan chebi ye no. Afi na ma ba konson e wa wade ni. Sanka nyame amamu a family madu ko e dey. But me gine mu se wo se bi nyame duma ni le fofo. Ni ka wo na. So when you say stop with the mean Java, but our Bible can was say, and yet assembly who you just a them and now about Java, you know, I will go. You assembly one, put in the just Java there. And then what can go on so, which means that you know, the Java there. The money pretty and Yama needs to get the old warrior, and now I can have no won't make it. Tabi ti trata program ye program ite nyame ana opino de apre na awali ni heaven isabu ya bema na ntin amam kai mam pontin police ni ba e ko hye ne ho kon ku ade ya bema na opetin wa look wa bra obetimi atwe ho na wotimi nya ko dia ma akra ni di wo ma na ndai di o mo yese e nyame ka go mo ti ko yo ba that's a bad match over she at the good. Or possibly at the good. That's a wali. That's a once I can't prove one when I said that much at the good. I am cut the war. It is a minute that I must say. I am a time, you know, and I know who you to bring. I'm let me come up for so. I'm telling the Pomo. Mate. Let's go. I'm in Wakata. I'm going to go. Yamisha on supi. Abusia. Odi etra ho na ye de nyame akabom de nyame akabom onu ne ba ko kabom wa samado senso ba ko titim wa samado hello hello papa ni
Good morning. Good morning. Udini baby I kasa free. One our friend in run oh. I'm a friend that I na me no udin ko am makayo. Okay. Come on, no, you made them because maintaining can. Hello. Hello. Good morning. Good morning. Bacho, udini baby I kasa free. Bacho been to divesi kaka. First year mama me do for. O program e ni tiapa. Me das. Na kaka me pesa me kan say. Me ni be me bi atena ko be 15 years. Ahwade ye kra ka no de atu ano de atu. Say so amama forget say obi antena ne be ni fi. Na kaka me kan say man ka che me nyina say. Omo pa adwuma. Owo adwuma ya aware mo tete di relationship mo tete no wo mfem. Se me ma no hu se de ne ma me ke wo de wo busua kɔ. Se wo kɔ ba be ma na be hwe wo de a. Always bi anu nya ni je wo. Wo won sa no adwuma. Be ma kra no bu wo suro. Obi so jawa obi ba. Ti etra de ni awale nche na. Yanya adwuma bia sa de a always bia no o ebisa be ma no o tete okra na oni so oni hwe okay entina o de one person de no de yo enti e besere na ye awale no so e wona ye anamfofa ye mfa namfo ye mfa ye partners ne ye namfofa na ani jemu yesa asa de wo kwa bonte kwa stress ro ba fi no ko wani masiso asa wo ni panokra na so ye kakayo na ya ma se asi e kan bom sa warefo akogina so dem se ya wal na ka kosua ka ho se de ngofo bodua obi ani sa ansem aye obi enye okay se ba sere na pa bonsu eni enim ye do asipi right ma me fa frefo be me ense bi enka ho enne de ya bre kakra na okay hello but odini baby akasa free yes I'm Mariam kasa so boss Mamintio. Hey, Mariam, what is saying? No, I don't know what I'm saying. Kafra, me sorry, I'm afraid. Why? Mati. Mama saying, you know, let's minister. Malaya, me a can. Me date, guy, be a friend of Kobe. Pacha. Me call one of us on me, we didn't say, my name is Sister. Or catch some man and family to me dinner, Tamuno. Me dinner, Papa. Me nankasa me na msole ko mi fi ade ni kwanse emwa kura mi se bi minister won sa aboa be ma ne be ma kura dada anasa be ma aboa kofa le yonkoto ti ama me ami ya kanwo ya bi awale na chekere ye ho dodo okay da si yo you Fred Jumadi ni be si wa hanomo but ma menye birthday bi na men sorry Efreo, are you ready? Okay. Efreo Rita, Mr. Brown, I was Sompa, Mao, I would dapa. Also, Mao, happy birthday. Nyankopon Enshao, na onfam free adumu, enko adumu. Abusia, Jumadiani, our foop, Kwasiada no pabia, non sunkosi non kron, any of the bro. Mumfa production line into Somame. Bibi Hawa. Bomodin se obe pusu ahumai 054 11 266 26 054 11 266 26 ana antino mesre bibi hawa dwea bomodin se obe frɛ number si na ye ne wadi nkomo obetumi aye audio WhatsApp audio e de abreme na bibia e kama aututu asima baako e woni pa bia abachi omo na ya sore free nkonya so tew mema bibia afisia pa madofo mema me akasa me papa o ma hene ya wadu wache mema na afisia pa bebre
da bia me kase nyame hyira no bebre wono nso oka ho ene na mete hei me ma mebusuafo nyina afisiapa me ama kasa mebusuapani bema ya bema owo kuma pepe ase me ma na afisiapa meswa ensunya me ye atmetim oni ni kunu ene ne ma meswa Teresa oni ne ma me ma omu nyina afisiapa me ma mebusuafo nyina afisiapa me ma me sofo penny Prophet Obed Kwame Ejapon sofo penny odo Hilltop Pavilion Ministries ewo Ohwimase Hilltop me ma na afisiapa right and na me minister kabako me nua be ma sofo Charles Kusi on a resident pastor minister si nya nipa bibi ni obi bibi ni de wa ni nipa bibi ni de wa je ni ye odo asofo Charles ne yere sofo ma me afia omo yi a kire me ne me ma no ene me tie afidi kase yesu ka church of Charles say nya me hira no na me do ne dodo me do no esan say ono on friend me ne church member of frame ni nua ba prekope ne yere frame na kuma me nua me ma no me ensa me do mo say me senior man so asifom Mr. Erikas Aribedi akomi brother Feni me boga asifom oni me brother Mark Tutu ne yere ne menyina me yi wafiri King George Brem ubedi kan mami tio na yen sorry udi kan say nti na udi kan chia ya dofo ya tiefo obi biara ohumobroni mobo sankrofo no awrade nhyira wo mo onhyira wo mo papa obi bia odwen obi ho ehunu mobo na ho hia mremu enye na ho enye bibie hia no nko ano awrade nhyira saa nipa no saa afie yi a ye wuramu oma wo nhyira enye nkoso agosu ya mechia wo ufi amanten ba bomodia sane bepo no na beka minsa asundwe mu afei ni minuanom won cry wo easting afei adofo entwetwe ukowem na oka no ote adofo uro asafuma ni pada se fans me ofasifo a won ha me dan mu won na de me ko na de me ba IBJ onu dikai chiawo nyina Corinse champion is amanfo bomidi Corinse champion e chiawo afemi wo faasi pani Ben Akwa Pankrono SDA me chiawo adofo ahodo great ochem me chiawo wo dan so me chiawo also wa chiama esa ayidu ba bi ara fe owura also say asa esa ofasa wo ya jiwe pesa me kan say ya me nhira adwumakuo nyina nice wo right the great o de ye cheers IBJ yes sorry ye chia adofo mo ma fisha pa na me chia me sofo penny so am Emmanuel Methodist yeah and sorry many nyina na me manager penny Prospecido that's right and I'm a dofopa Anita and me dwuma ifo nyina wow na me nhira obi biara wow amen right and chiasronko enkoma miankasa me ma me CB awo bujare ankase one oba Benis Sansona enchia enkoma Queensta Mary akoto num nyina anopai fie ho nyina mechia obi bia nyankopon enhyam na onyam ekase asedasronko enkoma Dr. Blessed Foster doc bia wo bia no nyame enhyam wone manager Ofori ene manager Robert me ankasa me papa omanhene yodubuache anopai mechiao sompa abusuani nyina nyankopon enhyira obibia na onfobia enko adomo nyame adoma ochenebo nondua yebehia na meka wo se efia nipa bi epe edan single room self contained se owo Breman anase Breman UGC Pankrono Estate anase Pankrono Bokrom Estate anase Bokrom a Swame Kropo Bekwai sorry Swame Kropo Abrepo ene sa ehwo a free number we 0247 584 297 0247 584 297 Midide Johnson Edu Jemfi ubetimi afreme minister IBJ ne shall get to what the answer from Kofi Gagai ni nyina mejiso follow me on TikTok
Minister IBJ. Facebook no so Johnson Edu Jemfi na yemmo enkomo. Nyankopon hiro bibia na onye okase. Menye wo ho bone. Kopim se ebehia biom. Bye bye.